whaatalo whātu talafola Radio Samoa i le nei tai au, smelo whaafonga o talo le solulu. O Wellington le a ai wa whaamawina le te leo le pa u o tā ua whale. To i titi se fulu iwa pasene wa sa wa ilalo le tā ua whale whaatusa, i le tausanga tā alua i tusa maso e soenga. O le vau Januari ma November le tausanga nei, le ana tele ina pa u e le tā ua whale, ma osilia ma le se fulu lima tausanga whaato ato e moli mawina lea, i le maketi o whale a New Zealand. I le o te lengo whale tono le atunu u mo lātou tau, o le e tu sa maleiva se lau fās fulu lima afe, lima se lau wonos fulu valu tā la. Tu sa le mal se fulu tesi lua pasene, ua mawalalo ai wha tu sa i tau sa iai, i le amatanga o le tau sanga nei. Ai i le tau whale Wellington ne, o le utu sa male valu se lau valu fulu tolu afe iwa se lau tā la. Wha tu sa i le tasi miliona mo na tupu, sa wha amawina ya November o le lua afe lua tasi. O loo vavalo i le vaenga so e suena tu whaatasia le nei so e suenga le whaawau na pa u o whale o Wellington. O Palmerston North e so atu iai, le e se fulu whaatesi lima pasene o sawa i lalo. Hastings e se fulu lua tesi ma le lima pasene, ma au kilani le lona wha, se fulu lua tesi lua pasene. I le whaawhiangai, e na o Queenstown le a ai walu i lunga tau whale, lima tesi wha pasene. To a ono fai pula le leiba o le ali taia. O i lato nei o le ale to e tamu mo e le whainga pālota o le tausanga fo, Porter Williams, David Clark, au Peter William Seal, Jamie Strange, Marja Lubeck, ma Paul Eagle. O fai pula e umanei o wha amauti no mai le tamaita i pāle mea Jacinda Ardern, le a wha au au bea ona au au na i o lato tūla ngā tōwhi o loo iai nei. Wha aftai e taita i o lato nu au pito, i ana ngā luenga whita o le minister o tangata Pasifika. Le e au fiai ma whaato e senga New Zealand, na whaia ona o whainga whailunga lanu po o dawn rates. E le ngata i lea, o le minister o Pisanisi David Clark, a o ia taita ia mai iaile to e whetu una ingo o supermarketi, a to ai ma Porter Williams po o le sa avea ma minister o leo leo. Ai i whaipule ia Marja, Paul ma Jamie, o lo lato sao i le community. Ua wha amauti no mai al pāle mia, e le o iaisa a fiango neili taia ma le to e whetu una i o lana ka peneta, le ana mua i whaelo mai i whai ele amtanga o le tausanga fōu. Ai mo le national, e na o le toa tolu le ana whaelo mai o le a le toi tā mumo e i le pālota o lo manei. Wa toe wala au mai e whaafo i atu ham o le kerisimasi se tasi o whale o loa a countdown. O le wala au mai lea le New Zealand Food Safety, ma o ham nei na whaatau mai le countdown i Spotswood i New Plymouth. O le vao le aso valu ma le aso se fulu lua o le masina le neo te sema. Na whaatau inai ma o lo iei le aso e umai le au ngā luas fulfito Februari lua afe lua tolu. O le toi whaafo iwa mafua le whai ungo so e so enga na whaia. Ma wai e yeisi a mai ono ma mai ai. Ma e saule tala e toi whaafo i e le iei ni reporti o nisi wa whai nairo lato soifua malo loina. O lo ma whai ona toi ma wa umale tau na whaatau inai free farmed half leg ham. Ma o loo whautua ina fo ila soifua malolo ina le vawewa ai o se fo mai, po le vili fo il health line pe a whaina tau ma whaina, ma o loo popole i lo saunga le mu. Ele i mawhauwhau ina le pāle mia, la ngona lana musu i lunga o masini wha leo te le leo. O le mai ai o Natalia Jacinda Ardern i le whesili o le taita i le act David Seymour, a o iai fe lafo inga le pāle mene ananafi. Na la lawa i le pāle mia David Seymour, arrogant prick. O la na ia lea musu i lona sui Grant Robertson, lea la ua te tua oi. O ni whaamtalanga na muli toi whaato e seile pāne mea ia David Seymour e alai se text. Mai le taita e le act, o umona tali whaaftai le pāle mea ma whaamanuia i ai le kirisimasi. Ma tala muli, ua pāsia le whaitaunga lona tolu o le pili e te waina whaasao na whaatau watu o le tapa ai so o se tasi na whanau mai, i lumo le aso mua Januari lua afe maleiva. O se tasile neo la asanga nga i lumo le sini mo New Zealand, a o tau mawhai ia o atu le lua afe lua lima ua le o to iai se tapa. E tolu suingo le pili wa ta ua le Smoke-Free Environments and Regulated Products Amendment Bill, mua, whaititi ai le tele le nicotine o lo o whaatanga ina i tutono o tapa. Lua, whaititi le whai numero o whale o lua i whaatawina tapa, ma le lona tolu, mauti noa le eise isi na soifua mai i luma, o le asa mua Januari lua afe maleiva e whaatawina atu iei tapa. O le pāsi o lona whaitaunga lona tolu wā ngā ia tua ina ia whaatu la whanoina, ma o le asa iei le lango le Labour, Greens, ma le pātia Māori. O tala na o le tai au, manuia le nei asu.